Ya, bikin maulid. Ya, berhadap-hadapan. Ya. Untuk panitia, teman-teman panitia silakan diatur. Ya, untuk wanita di atas ya silakan mengambil posisi. Untuk ibu-ibu, anak-anak juga posisinya agak di luar. Bang Haji Yakub, Pak Haji Yakub di depan sini sama Bang Haji Matali sini. Bang Haji Tali, Haji Tali sana. Depan sana depan. Ayo sana yang tua. Sana. Ayo sana. Ayo. Bang Haji Matali sana depan. Ayo. Ayo. Yang wakif ya di depan di sini. Sana. Ya, sambil kita merapikan barisan sebelum kita mulai karena acara kita mulai dengan Yasin, tahlil, maulid, setelah itu baru acara inti acara mulai ada pemotongan pita, peresmian musola dan juga nanti ada tausiah dari Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Bapak Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Soheh dan juga nanti sebelumnya ada pembacaan kalam ilahi. Kemudian juga insya Allah Pak Camat hadir lagi OTW, Pak Lurah juga hadir, Camat Kebonjeruk dan Lurah Kebonjeruk hadir untuk menyaksikan acara peresmian musola kita. Untuk tamu-tamu undangan silakan panitia diatur biar untuk menempatkan posisi pada tempatnya. Pak RW, Pak RW depan. Cik. Tim Hadro udah datang belum? Baik, untuk sambil menunggu tamu undangan, kita kirim-kirim arwah, kemudian baca surah Yasin, tahlil dan doa nanti insya Allah akan dilanjutkan dengan pembacaan maulid. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan acara peresmian musola kita dan dengan acara sambutan-sambutan lainnya serta tausiah mau'izatul hasanah.
Untuk kepada Kakanda Bapak Ustadz Haji Ma'mun untuk memimpin jalannya kirim-kirim arwah serta pembacaan surah Yasin. Untuk tahlilnya kami mohonkan kepada Pamanda Ketua DKM Mushola Nur Bapak Ustadz Haji Satiri bin Haji Musonib, dan untuk doanya kepada Kakanda Bapak Ustadz Haji Ma'mun. Demikian kepada Kakanda Bapak Ustadz Haji Ma'mun kami persilakan dengan segala hormat. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع إخوانهم من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع الملائكة المقربين والكروبين ثم إلى الله أصحابه سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعلى بقية الصحابة أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والسادة الصوفية المحققين والقراء المخلصين والمحدثين والمفسرين والفقهاء والمؤلفين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع سلسلة المشايخ القدرية والنقصبندية خصوصا سلطان الأولياء كتب الرباني وغوث الصمداني Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani Qaddasallahu sirrahul aziz wa ila ruwi Tuan Syekh Abdul Karim As-Samani Al-Madani
وإلى روح كل ولي وولية لله وعلى لكل وصحب كل ولسلسلتهم والآخذين منهم ببركتهم وكرامتهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا بين وأمهاتنا وجدنا وجداتنا وخالنا وأخواتنا ولشيخنا ولمعلمنا ولإخواننا ولأقربين ولأهلهم وأقم الصلاة ولجمع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Huzun summa ila riqi haji Musani bin Haji Mungwil Haja Sa'adiyah binti Hajniun al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususan summa ila rohi Abi Haji Salih bin Haji Musanif wa rohi Haji Haja Sama binti Haji Musanif wa rohi Haji Samin bin Haji Musanif wa rohi Muhya binti Haji Musanif wa ilaruhi Haji Abdillah bin Haji Musanif wa ilaruhi Bahruddin bin Haji Musanif al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Husun mailarui haji mung bin yang wailarui haji alimin bin haji bin wailarui haji muin bin said wailarui haji sadli bin haji muin wailarui haji arsyad bin haji masim wailarui haji salih bin haji intang wailarui haji unalim bin haji salih wailarui haji muhayyar bin haji salih wailarui haji mursyid bin haji jodin wailarui Haji Burham bin Jodin Wailarui Haji Soleh bin Haji Jodin Wailarui Haji bin Haji Tairin Wailarui Haji Hasan bin Haji Gamus Wailarui Haji Gamus bin Wailarui Haji Sa'adi bin Haji Masim Wailarui Haji Mughni bin Haji Muin Wailarui Haji Masim bin Haji Rabbu Wailarui Haji Sabni bin Haji Arsyad Wailarui Haji Masoba bin Haji Salim Wailarui Haji Muin bin Haji Wailarui Haji Samin bin Haji Muin Wailarui Haji Abdullah bin Haji Hasan Wailarui Haji Asmat bin Haji Kai Wailarui Haji Rahmani bin Haji Muhammad Wailarui Haji Naidi bin Haji Bentong Wailarui Haji Muadi bin Haji Wailarui Haji Zaini bin Haji Rasad Wailarui Taba bin Haji Masim Wailarui Haji Tawi bin Haji Mang Wailarui Haji Gadul bin Haji Mang Wailarui Muhammad bin Haji Mang Wailarui Haji Masnah binti Haji Mungwailarui Haji Marsiti binti Haji Mungwailarui Haji Saimun bin Haji Tang Wailarui Salih bin Haji Mungwailarui Haji Saimun bin Sa'i Wailarui
Haji Samin bin Hayani wal Ridabad bin Haji Jari wa ila Muhammad Asli bin Najimi wa ila ruhi Nasoha bin Abdul Aziz wa ila ruhi Haji Saiman bin Tabal Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع ذكر الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فزدنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدور لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنظرهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهدرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafasati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu wa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la yahudu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tubuhu yuhasibkum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufariqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Afdal zikri la ilaha illallah. Ayo ma'budun.
لا إله إلا الله حي معقدر لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 لا إله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفرها العظيم أستغفرها العظيم أستغفر الله لك الحمد يا الله يا معبود يا كريم وأتوب إليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد
سالة تنصر بها الصدور وتحون بها الأمور سالة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنه سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المحرمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمعلمين الحاضرين ولمن له وكن علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أجمعين اللهم يسر لنا أمورنا واقض حوائجنا واتم بصلاة أعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل واوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللناه من لا إله إلا الله وما سبحنا ومن سبحان الله وبحمده وما صليناه على نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا مجلس هدية من وسيلة ورحمة من موهب فلك نازلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه وأجداده وقراباته من الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم وصحابته أجمعين ثم إلى روح يوسف وفق هجم مصنف نجيم ثم إلى رهاء بكوة جسد بن داجنون ثم إلى رهاء جسد بن هجم مصنف ثم إلى رهاء جسام بن داجم مصنف ثم إلى رهاء جسام بن هجم مصنف ثم إلى رهاء عبد الله بن أبي مصنف ثم إلى رهاء مهيا بن داجم مصنف ثم إلى رهاء بحر بن هجم مصنف ثم إلى رهاء جعل من نجفان ثم إلى رحم الجماعة بن يجب أن تؤمن يتمنى بثوابهم وتلون القرآن العظيم من أجل من أنت أعلم بهم وجهاتهم وبأسمائهم يا مولانا يا رب العالمين أوصل اللهم ثواب ذلك من إليهم واجعلهم نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم اللهم اجعلهم حجاب له من النار اللهم اجعلهم إذكا له من النار وستر له من النار وبدع له من النار وبراءة له من النار اللهم أنزل فيك برحمته وديا والنور والبهجة وروح وريحان وسرور من يوم هذا إلى يوم البعث والنشور إنك مالك رب غفور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مأواهم اللهم كلوا من ذكرك الخلود إلى الجنة كجنات الخلود إلى ذي الممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لم يكن ولا ممنوعة وفروش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم أنزل رحمة المغفرة علينا وعلى جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارفع لهم الدرجات وضعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم إنا نسألك سلامة في القبور في البر والبر إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك سلامة في الدنيا والآخرة وعافية بالجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم عون علينا في سكرات الموت
والنجاة من النار والعند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, telah kita ikuti acara sebelumnya, yaitu pendahuluan pembacaan surah Yasin sebelum kirim-kirim arwah dan juga tahlil dan doa. Maka kita akan masuk acara selanjutnya. Ahlan wa sahlan, selamat datang Bapak Camat Kebon Curug beserta Pak Lurah. Silakan Pak Camat, Pak Lurah, Pak Yudi, sini, Pak Yudi, temenin Pak Camat, Pak Lurah, sini. Ayo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa sarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah wa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Wa qala ta'ala aidan wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa ayyun salahu fi asari falyasil rahimah. Sadaqallahu wa sadaqar rasul. Yang kami hormati para alim ulama, para asatid, para hujaj, para tokoh, para sepuh dan bini sepuh wabil khusus yang kami hormati
Ketua Musolah An-Nur Pamanda Bapak Ustadz Haji Satiri bin Haji Musonif yang tadi telah memimpin jalannya pembacaan doa tahlil. Yang kami hormati Kakanda Bapak Ustadz Haji Ma'mun bin Haji Salih bin Haji Musonif yang tadi telah memimpin jalannya kirim-kirim arwah. Juga yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Maspur yang telah memimpin jalannya pembacaan tahlil. Beliau adalah salah satu daripada muwakif ahli waris yang mewakafkan daripada berdirinya Musola An-Nur ini, diantaranya keluarga almarhum Haji Musonif bin Haji Mung, keluarga almarhum Haji Sadili bin Haji Mu'in, dan keluarga almarhum Haji Alimin bin Haji Pian, dan putranya keluarganya adalah Haji Maspur bin Haji Alimin. Dan keluarga dari Haji Musonif bin Haji Mung, anaknya Pamanda Bapak Ustadz Haji Satiri bin Haji Musonif, termasuk Kakanda Bapak Ustadz Haji Ma'mun dan saya serta Ustadz Mahfud, dan banyak di sini daripada anak cucu almarhum Ki Haji Musonif. Kemudian muwakif yang selanjutnya daripada keluarga Haji Sadili bin Haji Mu'in, Bapak Haji Matali bin Haji Sadili, keluarganya yang posisinya di belakang Musolah An-Nur. Kemudian yang kami hormati Bapak Camat Kebonjeruk, Bapak Agus Mulyadi SHSEMA yang datang baru saja bersama Bapak Lurah Kebonjeruk, Bapak Haji Mahrur SE, dan Bapak Yudi Saputra beserta rombongan. Dan juga yang kami hormati DKM Masjid Baitul Atikin, Masjid Jami Baitul Atikin dan rombongan, diantaranya saya lihat tadi Bapak Ustadz Haji Abdul Karim bin Haji Hasan, Bapak Ustadz Haji Ali Munajat bin Rodin bin Musa bin Sukro, kemudian juga beserta rombongan dari Masjid Jami Baitul Atikin. Kemudian yang kami hormati Ketua RW 010 Bapak Ustadz Abdul Hamid bin Mursid bin Joden bin Ramin. Beliau sebagai RW dan juga Ketua Pelaksana Pembangunan wakil, karena ketuanya sudah meninggal, yaitu almarhum Bapak Haji Muhayyar bin Haji Sa'ali bin Haji Entong. Kemudian yang kami hormati Ketua RT, yaitu pertama Ketua RT 13 Bapak Sofyan bin Haji Muhadi, kemudian Bapak Samsudin bin Haji Sa'ali, kemudian Ketua RT 9 Bapak Ahmad bin Haji Samin, kemudian Ketua RT 10 Bapak Uci Sanusi bin Haji Sapi'i, Ketua RT 14 Bapak Ta'ali bin Haji Samin bin Haji Sadi bin Haji Muasim. Kemudian juga yang kami hormati panitia pembangunan daripada Musolah An-Nur dan juga para jamaah Musolah An-Nur, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadir di tengah-tengah kita orang tua kita, diantaranya Bapak Haji Sa'aman bin Haji bin Sabah bin Haji Muasim, kemudian Bapak Haji Samin bin Mursid bin Joden, Bapak Samin bin Muhammad, Bapak Matali bin Haji Salih bin Entong bin Doton. Insya Allah tanggal 22 April besok beliau berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji bersama rombongan KBIHU Alhamidiyah pimpinan Bapak Ustadz Ki Haji Saadi Hamid. Kemudian juga Bapak Haji Yakub bin Mamat, beliau perwakilan dari Musola Al-Mukarramah Jalan Gang F. Kemudian juga yang kami hormati para tamu dan Bapak Mujeni, orang tua kami dari Gang F Musola Al-Mukarramah juga, Bapak Mujeni bin Haji Arsad bin Haji Muhasin bin Haji Rebo. Kemudian juga para tamu dan undangan serta panitia yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Ketua LMK 010 Bapak Masalih bin Haji Sadeli bin Haji Muin yang nggak bisa hadir karena ada acara di luar.
Yang kami hormati Akhinal Mahbub Bapak Sirojul Munir dari Kampung Rawa beserta rombongan, juga LMK dari saya lihat dari Sukabumi Utara, dari Duri Kepa dan Kebun Jeruk hadir mantau monitor acara kita peresmian Mushola Nur sekaligus halal bihalal. Kemudian itu yang mbak-mbakan tuh orang perempuan, istri saya jembak-mbakan tuh, kenalan. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini kita bisa kumpul hadir di Mushola An-Nur yang malam hari ini insya Allah diresmikan oleh Ketua Umum MUI Kota Administrasi Jakarta Barat Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Soheh yang insya Allah lagi OTW jam 9 insya Allah nanti akan sampai kemari. Kemudian nanti akan didampingi oleh Bapak Camat dan Pak Lurah serta DKM Mushola Nur. Gunting pita kalau orang kita mah nggak kenal gunting pita, pokoknya godot dah. Nah, kalau godot kenal kalau guntingnya godot. Kemudian ama tumpeng tuh ada tumpeng ya sebagai ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala wa a'adzana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum min azabil syadid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang kami hormati kelupaan tuh tim hadroh. Nanti habis ini kita baca maulid minta berkahnya. Baca maulid biar berkah turun kepada kita. Yang acara ini diselenggarakan di penghujung bulan Syawal, tanggal 29 Syawal, nasionalnya tanggal 17 April 2026. Mudah-mudahan kita hadir di sini dalam suasana masih Idul Fitri Syawal. Kami mengucapkan atas nama DKM Mushola Nur taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Qulu amin wa antum bi khair minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kemudian nanti juga akan acara selanjutnya nanti ada sambutan. Ada sambutan dari panitia pelaksana akan disampaikan nanti oleh Bapak Abdul Hamid bin Mursid bin Jordan, dan kemudian sambutan yang kedua Bapak Camat Kebun Jeruk. Dan sebelum nanti tausiah ada pembacaan kalam ilahi oleh Ustaz Haji Nur Zaman SPDI MAG. Beliau imam besar Masjid Nur Siah Paloh Metro TV. Setelah itu baru ceramah agama. Insya Allah ya jam 12 kelar. Jam 10 enggak malam misalkan kita besok libur kan, jam 11 kelar lah insyaallah. Dan mari sama-sama kita walaupun tadi sudah dibuka dengan Yasin tahlil, mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keridhaan kepada kita, kemudian keberkahan kepada kita, dan terutama jamaah Mushola Nur istiqomah di dalam ibadah, dan semua kita yang ada di sini mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur dan bisa berangkat haji ke tanah suci Mekah dan ziarah kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya pembacaan maulid, silakan kepada tim hadroh untuk tim maulid sekaligus doa maulidnya. Dan untuk teman-teman panitia mohon ketika pembacaan maulid semuanya mendengarkan dengan seksama, tidak ada yang kelayaban ya mujak majik. Kita hormat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tim hadroh Amir silakan. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala ali baitihil kiram wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlasin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin khususan ila sadatina Abi Bakrin Umar wa Uthman wa Ali wa ila jami'il awliya'illah khususan ila sultani awliya'i Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah
وإلى جميع المؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا مؤلفاتهم خصوصا مؤلف هذا المولد الشيخ عبد الرحمن الدباعي رحمه الله تعالى وأصوله وفروعه وإلى جميع أرواح مشايخنا في الدين نسألك اللهم بكراماتهم وبركاتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بعلومهم وأعمالهم في الدارين نفعا مباركا لنا وللدين وللناس أجمعين شاء اللهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصاه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عن الصحابة يا ربي وارضى عن السلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارضى عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي يا سامع دعانا يا ربي بلغنا نزوره يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي توشانا بنوره يا ربي حفظانك وأمانك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حطنا بالسعادة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الظهر مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا سألت الله بارنا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأكدار رب فاجعلنا من الأخيار الله 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 رب فاجعلنا من الأخيار ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار رب فاجعلنا من الأخيار الله الله
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالئ والغارب ويوحده الناطق والصامت والجامد والذائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكامه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعدودا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنض مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرامه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيل له المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم والتائب وخائف لنفسه يعاتب وبكم من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من مالك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل
يخلق آدم من طين لازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يبعث من تهامه بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطيعه السحائب فجري الجبن ليلي الذوائب ألفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمعه يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ثاقب قدماه قبلهما البعير فأزال ما اشتكاه من المحن والنوائب آمن به الضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحنى إليه الجذع حنين حزين نادب صلى الله عليه. يداه تظهر بركتهما في المطاعم والمشارب قلبه لا يغفل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب صلى الله عليه. إن أوذي يعفو ولا يعاقب وإن خوسم يصمت ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في ركبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله وسلام على من أوحي القرآن صلاة الله وسلام على من
اللهم صل وسلم وبارك عليه عن عطاء بن يسار عن كعب الأحبار قال علمني أبي التوراة إلا سفرا واحدا كان يختمه ويدخله الصندوق فلما مات أبي فتحته فإذا فيه نبي يخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالشام يقص شعره ويتزر على وسطه يكون خير الأنبياء وأمته خير الأمم يكبرون الله تعالى على كل شرف يصفون في الصلاة كصفوفهم في القتال قلوبهم مصاحفهم يحمدون الله تعالى على كل شدة ورخاء ثلث يدخلون الجنة بغير حساب اللهم اجعلنا منهم وثلث يأتون بذنوبهم وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يأتون بذنوب وخطايا عظام فيقول الله تعالى للملائكة اذهبوا فزنوهم فيقولون يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا أعمالهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Tatkala Nabi di perut ibunya segala ajaib di langit dan buminya, karena Allah ingin menampakkannya ke seluruh alam tinggi pangkat nabinya. Cahaya Rasulullah terus berpindah hingga Abdullah pada Aminah. Untung semua sulbi dan rahim terlebih Aminah, karena hamilkan Nabi penutup utusan Allah. Dikala Aminah hamilkan Nabi, semua binatang Quraisy bertuturi. Bahasa Arab fasih nan pasti, binatang segala kaum Quraisy. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bifasihil ibarat mu'linatan bikamalil bisyarah. Wallah demi Tuhan Ka'bah ini hari lahir akhir Nabi. Lampu dunia untung yang mengimani, celaka tak mengimani dan tak mengikuti. Allah memerintahkan malaikat muqarrabin, serulah malaikat arash dan yang lain. Tasbih dan tahmid harumkan rayakan, karena ini malam lahir Nabi akhir zaman.
semua berhala nyungsang terbaliknya, patah semua kursi raja-raja dunia. Pertanda tinggi pangkat Nabi kita Muhammad bin Abdullah, semulia makhluknya. Banyaklah perempuan yang sedang hamilnya, berharap anaknya adalah Nabi akhir zamannya. Semua melahirkan bayi laki-lakinya, semua barakah sebab Rasulullahnya. Setelah Nabi lahir ke dunia, segala malaikat dan binatang memperebutkannya untuk menyusui dan memelihara. Namun takdir Allah jatuh pada Halimatus Sa'diyahnya. Sebelum Halimah kepada ibunya, Nabi menyusu dari Suwaibatul Aslamiyahnya, jariyah yang dimerdekakan oleh Abu Lahabnya. Abu Lahab senang sebab lahir keponakannya. Sebab itulah Abu Lahabnya setiap malam Isninnya Allah entengkan siksa dalam neraka, dapat meminum air dari antara dua telunjuknya. Allah membalas Abu Lahabnya yang hanya sekali dalam hidup pernah gembira ketika lahir Nabi mulia, apalagi kita yang beriman pada Rasulullahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Salla alaika Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadal ghulam at-tayyib al-ardani. Salla alayka Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadal ghulam at-tayyib al-ardani. Ahmadu maktubun ala al-jinani. Salla alayka Allahu fil ahyani. Ahmaduhu fis sirri wal i'lani. Haqqan ala al-islami wal imani. Salla alayka Allahu ya Adnani, ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Alhamdulillahi alladhi a'tani hadal ghulam at-tayyib al-ardani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Fahtazza al-arshu taraban wa istibshara
وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
وجهك يسعد مرحبا يا كريم الوالدين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين حوضك الصافي المبارك مرحبا مرحبا وردنا يوم النشور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد وبجاهه يا إلهي جد وبلغ كل مقصد يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك واهدنا نهج سبيله كي به نسعد ونرشد رب بلغنا بجاهه في جواره خير مقعد يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول سلام عليك يا حبيب الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام المستمرون كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة القبر نبيك الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم بالسلامة والعافية والعفو واللطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم جعلنا الله وإياكم مما يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته
واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها، وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها، وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين في كل سنة، اللهم ارزقنا زيارة المكة والمدينة في كل سنة، ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قدر سنة. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها، فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعات وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور، ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وليوم لقائك من الذاكرين، وأحنا بطاعتك مشغولين، وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين، واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين، واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا، وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan dan saksikan pembacaan Maulid Nabi yang telah tadi dibacakan dan begitu menyentuh kalbu kita. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu, kaum muslimin wal muslimat, dan para tamu undangan yang kami hormati. Info, Kiai Abdurrahman Soe lagi OTW di WA, katanya go OTW tong. Iya Kiai, siap. Memang kalau manggil sama kita pakai tong aja, kalau Betawi kan gitu tong, kalau perempuan neng gitu. Tadi mohon maaf, mohon izin Pak, selamat datang juga tadi Bapak Sekcam, Sekretaris Camat, Bapak Iswandi SIP ya, dia juga hadir dengan Bapak Camat sampingnya. Kemudian tadi Bapak Yudi Saputra sebagai kasih pemerintahan. Kemudian sebelumnya mudah-mudahan kita akan sabar karena Kiai lagi OTW juga, Kori lagi OTW juga. Dan mari sama-sama kita akan saksikan ikuti acara selanjutnya, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana sekaligus juga mewakili DKM Mushola An-Nur, dan juga beliau sekaligus Shahibul Wilayah Ketua RW 10 Bapak Ustadz Abdul Hamid bin Mursid bin Joden bin Ramin. Lengkap tuh sampai kumpinya, sampai kumpinya kita sebutin. Kepada beliau kami persilakan untuk memberikan sambutannya. Sallu ala Muhammad. Sini Pak RW sini, Pak RW depan. Pak RW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah.
La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz yang telah hadir pada malam hari ini dalam acara halal bihalal di Mushola An-Nur yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Juga yang kami hormati para tamu undangan, tokoh, ada Bapak Camat, Bapak Lurah, dan juga Sekjam, dan yang lain-lain berikut jajarannya. Juga yang kami hormati seluruh warga Kampung Pejuangan, wabil khusus Jamaah Mushola An-Nur. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan yang lebih utama yakni nikmat iman dan nikmat Islam. Yang kedua, salawat ma'asalam kita sanjungkan keribahan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya kelak yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, saya mewakili panitia pembangunan Mushola An-Nur. Dalam hal ini ada Bapak Masri, ada Bapak Samsudin, Ketua RT 12, Bapak Heri, dan juga yang lainnya untuk sama-sama mengadakan. Beliau bilang momennya masih penghujung bulan Syawal, jadi katanya kita kumpul-kumpul untuk halal bihalal gitu. Tapi ya alhamdulillah sekaligus mengundang para warga dan juga aparat pemerintahan. Ya, jadi acaranya katanya sekaligus peresmian pembangunan Mushola An-Nur. Memang pembangunan mushola ini masih kalau dibilang peresmian masih banyak kekurangan. Kita jaro apa pagar ya? Pagar kali ya. Pagar belum terpasang. Ya, terus juga masih ya instalasi listrik mungkin masih banyak yang mesti butuh penerangan kalau malam. Jadi saya di sini cuma mewakili dari panitia. Yang pertama
saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pewakaf. Jadi musola ini dibangun seperti kita ketahui awal mula mau direnovasi itu tanah musola ini ada 3 pemilik. Yang pertama pemiliknya Bapak Kiai Haji Musonif bin Haji Imung. Yang kedua pemiliknya Bapak Haji Alimin bin Pian, dan yang belakang itu Bapak Haji Sadeli bin Haji Mu'in. Jadi alhamdulillah karena para ahli waris ini sudah menyerahkan tanah untuk diwakafkan untuk mushola, jadi kita nih anak-anak muda dengan dukungan dari para orang tua ingin merenovasi mushola yang tadinya lantainya cuma 1, sekarang jadi 2. Dan yang kedua, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur warga Kampung Pejuangan dan juga warga-warga lainnya dah. Ya, karena ini pembangunan musola, alhamdulillah. Ya, ini sudah berjalan hampir 11 bulan ini pembangunan. Alhamdulillah musola kita nih enggak ada macet-macetnya nih Pak Camat, lancar aja ya, karena buat musola alhamdulillah. Jadi semua warga bahu-membahu membangun dari awal pembuatan fondasi ya sampai yang ada dulu bangunannya diturunin gentengnya, itu semua warga membaur dengan semangat untuk membangun musola ini. Dan juga saya juga mohon maaf juga nih kepada sebagai panitia gitu, kepada warga nih yang terdekat. Selama pembangunan musola ini mungkin ada sedikit kebisingan atau yang namanya orang ngebangun tuh pada ngebul ya. Saya mohon maaf nih sebagai panitia karena ini masih bulan Syawal ya. Jadi kata-kata panitia mohon maaf katanya, karena apa, ini tetangga nih kiri kanan nih yang betul-betul nempel ini memang dampaknya sangat kurang baik gitu. Tapi alhamdulillah tetangga musola ini semuanya pengertian karena ini buat rumah ibadah gitu. Terus untuk selanjutnya saya dikasih catatan nih sama bendahara ya. Jadi laporan keuangan renovasi pembangunan musola An-Nur ya. Jadi ini dari dulu ya, ini kita lihat ini masih plafonnya memang kita bangun itu karena
pelapornya itu udah pada apa namanya, udah pada dimakan rayap ya, karena sekarang memang rayap udah nggak kebagian makan, jadi dia makannya di atas gitu. Jadi maka sekarang ngebangun pada pakai seng, bajaringan bahasa kerennya mah gitu. Jadi ini dari awal pembangunan. Nah itu Bang Mutar makannya paling banyak. Ya dia memang Bang Mutar memang di sini terus dia. Iya ngarepin makan. Jadi itu Bang Mutar ini apa? Saking ini habis ngecor nih kalau nggak salah ini habis ngecor. Ya tuh ada ikan teri, ada. Nah ini bocah-bocah juga ngikut juga nih ngecor nih, beresin apa namanya? Beresin puing waktu pembongkaran itu. Ya sambil kita nonton, jadi saya di sini apa namanya melaporkan keuangan hasil renovasi pembangunan Mushola An-Nur per tanggal 17 April 2026. Laporan pemasukan donasi sedekah dari jamaah dan masyarakat itu 1 miliar 181 juta 158.000. Nah, laporan pemasukan lelang granit dari jamaah dan masyarakat, ini granit yang nempel di tembok nih, atas bawah, itu sebanyak 94.500.000. Terus laporan pemasukan rowahan, nah, bulan rowah kemarin kita sepakat untuk rowahan kita di musola. Nah, dana rowahan itu kita kumpulin itu terkumpul sebanyak 36.350.000. Jadi total pemasukan itu 1.412.800.000. Nah, laporan pengeluaran. Nah, ini pengeluaran untuk material, biaya tukang sampai hari ini nih 1.413.107. Jadi saldo tinggalan 1 juta. Ya, jadi besok tukang hari Sabtu gajiannya seperapat. Karena tinggal 1 juta. Ya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku panitia pembangunan Mushola An-Nur, karena ini masih bulan Syawal, di akhir bulan Syawal, saya dan teman-teman panitia pembangunan mushola, apabila ada kata-kata saya atau tingkah laku saya, tutur kata saya yang kurang berkenan, karena ini masih bulan Syawal, saya mohon dimaafkan. Minal aidin wal faidin, qul amin wa antum bi khair. Saya segenap dari pembangunan mushola mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Abdul Hamid bin Mursyid bin Jordan bin Ramid yang sudah memberikan sambutan atas nama panitia pembangunan dan juga mewakili jamaah Mushola An-Nur, yang dimana beliau menyampaikan apa yang tadi telah disampaikan itu benar adanya, bahwa ini adalah swadaya masyarakat Kampung Pejuangan dengan kekuatan sendiri. Guyub dari lihat, sampai lihat videonya itu, makan apa adanya, teri, materi, tempe, begitu aja udah ngecor-mengecor sampai pasir masuk ke mulut nggak berasa. Kemudian juga pisang, ada gambar pisang loh, pisang dikerek ke atas tuh, yang pisang raja ke atas tuh ya, saking di atas itu ya, sambil ngecor pisang potek dan sebagainya, semangka. Itu ibu-ibunya juga begitu, bagian dapur ya kompak mereka masakin ya, lakinya pada ngecor,
bininya juga di dapur. Ya ngebul-ngebul dah tuh muka pada ya, cemong ya. Jadi tapi asik mereka ngobrol. Ini satu hal, mudah-mudahan keadaan demikian ini Allah pertahankan kami guyub dan mudah-mudahan sampai turunan kami nantinya anak-anak cucu kami yang akan meneruskannya. Kemudian tadi yang Pak RW katakan bahwa acara ini adalah tadinya halal bihalal aja, halal bihalal. Tapi berubah menjadi peresmian, jadi menjadi meluas. Jadi persiapannya cuma seminggu, mohon maaf kalau banyak kekurangan di sana dan di sini. Persiapannya hanya seminggu, kita kejar tayang, ini kembang semuanya, kemudian tumpeng nasi kebulinya, dan juga teman-teman langsung bikin list tuh seminggu. Dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terus list dibuat dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat tadi tutup. 4 hari list Pak. Yang ngasih ada yang dan sebagainya, lontong, pastel, keluarga itu bikin list semuanya. Ada yang kekuatannya bayar langsung cash, tap dan sebagainya. Ya itulah keadaan dari kami. Dan kemudian tadi jaro belum dipasang, ada kekurangannya. Mudah-mudahan dengan kita kumpul kayak begini didoain oleh para ulama, kiai dan pejabat hadir, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kami. Dan pembangunan ini dimulai dari tanggal 14 Juni hari Sabtu 2025. Setelah saya ingatnya itu wafatnya almarhum Muallim Kiai Bunyamin hari Kamis tanggal 12, kita pembangunan mulai tahlil, mulai pembongkaran tanggal 14 Sabtu. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, 11 bulan. Alhamdulillah nggak habis setahun. Dan mari sama-sama kita akan dengarkan kiai kita nanti 15 menit lagi sampai dikit lagi. Sambil kiai kita akan kemari dengarkan sambutan dari Bapak Camat Kebonjeruk, yaitu Bapak Agus Mulyadi SE SH SE MA. Kepadanya kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Pohon salam ditanam di depan rumah. Yang jawab salam insya Allah pada pergi haji dan umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu barang pada pergi haji sama umrah ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kayaknya baterainya udah mau habis nih. Tes, Pak. Yang sama-sama kita hormati para alim ulama, para ustadz kiai, para asatid, bapak ibu, jamaah musola An-Nur. Yang saya hormati Pak Sekjam, Pak Lurah, kasih pemerintahan kecamatan, kemudian yang saya hormati Pak RW 010 Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Hamid beserta para ketua RT mungkin yang hadir di kesempatan malam hari ini, para jamaah Musolah An-Nur, Bapak Ibu yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama-tama kita tidak putus selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan umur panjang sehingga malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama di musolah yang alhamdulillah sangat megah ini dalam rangka halal bihalal sekaligus peresmian dimulainya musolah ini atau dibukanya musola ini setelah pembangunan 11 bulan.
Salam dan salam tidak lupa kita panjatkan juga ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya takjub juga lihat dari depan, di dalam ternyata lebih takjub lagi. Jadi saya ingat ini musola kayak di Mekah aja ini. Ya, karena model pintunya kayaknya sama gitu. Ya. Jadi kalau yang kangen sama Mekah Madinah mah kemari aja udah. Ya. Jadi alhamdulillah. Tadi saya lihat videonya guyup banget udah. Kampung Perjuangan memang luar biasa. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu yang tinggal di Kampung Perjuangan khususnya di RW 010 mudah-mudahan semuanya masuk surga. Ya. Ada yang nggak mau masuk surga? Di atas sih. Ya, mudah-mudahan Kampung Perjuangan ini kalau saya lihat kompak. Ya mohon maaf, banyak pembangunan musola masjid itu ya nggak ada hitungannya di bawah setahun, pasti panjang tuh ya, bisa tahunan ya, sampai buka-buka kotak di pinggir jalan. Tapi Kampung Perjuangan luar biasa kompak. Tadi Pak RW ngomong terkumpul 1,4 M. Itu bangun rumah Allah 1,4 M, di Jagakarsa 1,8 rumah doang. Bukan rumah Allah, rumah doang. Rumah tinggal, tapi ini rumah Allah yang kita bangun sama-sama. Kita patut bangga bahwa Kampung Perjuangan ini memiliki jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang semuanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan Mushola An-Nur ini membawa berkah untuk masyarakat di Kampung Perjuangan khususnya di RW 010 masuk RT berapa? 12 RW 10 ya, mudah-mudahan membawa berkah ya. Jadi kalau musolahnya sudah sebagus ini, terus masih sholat di rumah mah kebangetan. Ya, kebangetan. Ini AC-nya sentral loh. Ya, jarang saya masuk musola. Ini mah kayak di kantor gedongan ini. Ya, kayak kantor gedongan. Masya Allah. Mana tadi ketua pembangunan nih Pak RW, luar biasa nih Pak RW. Ya, kalau belum mati jangan diganti. Nah, ya, kalau belum mati jangan diganti. Ya, apalagi yang tinggal di sini kayaknya memang saudara semua ya, kebanyakan ya. Saudara semua. Jadi wajar aja kalau mau masuk surganya bareng-bareng. Gitu. Ya, gitu. Jadi saya atas nama pemerintah Kecamatan Kebonjeruk merasa bangga ya bisa masuk dan sekaligus menyaksikan peresmian Mushola An-Nur ini di wilayah Kelurahan Kebonjeruk khususnya di lingkungan RW 010. Dan ini mungkin hal yang baru buat saya, cerita saya yang mungkin nanti akan menjadi bagian dari cerita yang bisa menginspirasi ya, bahwa sesuatu hal yang diniatkan secara bersama-sama insya Allah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya terima kasih juga kepada pemilik tanah yang mewakafkan ya. Mudah-mudahan ini menjadi aliran amal yang tidak putus
sampai akhir zaman. Selamat datang Pak Kiai. Karena Pak Kiai udah datang, saya udahan dulu ya. Ya, kayaknya kurang pas kalau saya lama-lama ngomong. Ya karena salaman dulu Pak. Jadi itu aja. Sekali lagi Bapak Ibu semua jamaah Musholah An-Nur, mudah-mudahan dengan dimulainya ataupun diresmikannya Musholah An-Nur pada malam hari ini, mudah-mudahan syiar agama, khususnya agama Islam di Kampung Pejuangan ini makin baik dan tentunya bisa menjadi bagian mengajak anak-anak kita untuk memakmurkan musholah dan masjid. Demikian, sekali lagi saya masih bulan Syawal ya. Saya atas nama pemerintah Kecamatan Kebonjeruk memohon maaf lahir dan batin kepada Bapak Ibu semuanya jika selama ini mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam pelayanan kami dan dalam memberikan yang terbaik kepada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Camat, Bapak Agus Mulyadi, SE, SHMA, Camat Kebonjeruk, yang tadi beliau terkesima begitu lihat dari luar nih mushola kita seperti itu, begitu ke dalam makin tersima lagi. Ya memang teman-teman ini usulan dari teman-teman Pak, teman-teman semuanya usulan begini, bikin maunya begini, jadi itu. Ini AC-nya sentral, emang serasa kayak di kantor kita, kayak di gedung. Biasanya maka AC ditembok di pinggir-pinggir, nah, ini tengah-tengah gitu. Kalau pintunya dikatakan kayak pintu masjid di sana Masjid Madinah, itu seperti itu, emang seperti itu. Bahkan kemarin lebaran kemarin berapa puluh orang yang foto tuh di depan pintu. Putubut itu pada izin fotonya selfie. Lah musola jadi tempat foto semua. Dia kata pintunya cakep. Saya bilang jangan foto doang, sholat 2 rakaat biar ada amalnya di sini. Iya gitu. Ini numpang foto doang, kadang-kadang ke WC. Saya bilang sholat 2 rakaat, walaupun 2 rakaat sunnah gitu, ya biar keraraban juga pahalanya. Jadi seperti itu. Kemudian kita ucapkan ahlan wa sahlan bi khudurikum. Selamat datang kepada guru kita ad-da'i ilallah Al-Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Abdurrahman Saheh. Beliau Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang masih anget banget, baru kemarin dikukuhkan, dilantik hari Rebo tanggal 15 April 2026, tanggal 17 jenaik di kita di sini. Ya, mudah-mudahan ini habis dilantik jenaiknya di sini, ini kali yang pertama juga jenaik di sini. Nah, mudah-mudahan di An-Nur beliau injek pertama setelah dilantik, cahaya Kiai Abdurrahman Saheh makin membahana di Jakarta Barat. Dan nanti tadi saya udah koordinasi beliau, motong pitanya kapan Kiai? Sekarang apa ntar aja. Gue ceramah dulu. Habis ceramah ntar potong pita baru datang ya. Baik, Ibu, Bu. Nah, tuh Kiai mau dengar suara Ibu. Kiai ada perempuan di atas. Ya, baik. Dengerin Bu ya, Kiai mau ceramah. Bapak semuanya panitia semuanya fokus. Nanti terakhir biasanya sebelum ceramah ngaji kita balik. Ngajinya belakang aja dah karena dia masih ada acara kori kita dengarkan guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Abdurrahman Saheh. Kepadanya
kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil azizil hakim wa huwa asdaqul qaili innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmal akhir wa dzakaral wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para alim ulama, para sesepuh, tokoh masyarakat, orang-orang tua kita yang hadir di Musalla An-Nur, yang kesemuanya guru-guru kita, orang tua kita, semoga panjang umur, sehat badannya, manfaat hidupnya untuk kita semua. Pak Camat Kebon Jeruk, mohon maaf saya dikasih bangku, duduknya ceramah kayak aki-aki ya. Pak Lurah ya, dan seluruh staf yang hadir, alhamdulillah. Jakarta Barat aparatur pemerintahnya dari Bu Wali, jadi wali kotanya perempuan, camat-camatnya rajin-rajin, lurah-lurahnya juga rajin. Jakarta Barat paling adem, paling tentram, paling aman. Mudah-mudahan Jakarta Barat selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dikerjain sama Ustaz Dahlan, dikomporin sama Ustaz Mahfud ini. Malam ini Musalla An-Nur renovasi ya. Cakep banget ini, cakep. Tukangnya orang mana ini? Hah? Rasanya sih bukan orang sini tukangnya. Karena cakep begini sih biasanya tukangnya orang mana-mana ini. Musallanya udah bagus, An-Nur, Bapak Ibu Saudara semua yang membantu musalla ini, semoga hidupnya berkah, panjang umur, anaknya saleh salehah, duitnya banyak. Giliran duit kencang banget. Ini mushola udah cakep bagaimana ini? Kedepannya mudah-mudahan musholanya udah cakep, ibadahnya tambah rajin. Jangan kayak bikin kurung batang.
Giliran bikin rame-rame suruh nyobain ya ogah apa mau kira-kira. Bapak Ibu Saudara, jadi musola masjid itu ada 3 komponennya. Ada idarohnya, ada imarohnya, ada riayahnya namanya. Imaroh kepemimpinan. Masjid musola kudu ada pimpinannya, kudu ada ketuanya. Itu ketuanya kudu bisa ngimamin, baca doa, apa gimana, enggak mesti. Ketua musola, ketua masjid, yang penting bagaimana bisa ngatur di musola bersih, terawat, terjaga. Biar nggak bisa ngimamin juga boleh jidahlan ketua musola. Daripada ngimamin dia, ya doa dia, ketua musola dia, tapi kotor. Kan ada santri yang kotor, Ustaz juga rada nggak tapi sergap gitu, nggak tapi semenggah. Pakai gamis kayak cingkrang rombongan celana tinggi Indonesia. RCTI. Ini lebaran ini nih banyak banget tuh yang pakai gamisnya setengah betis. Kalau cakep mah mending udah jegeng banget. Lah kalau pakai gamis yang seimbang lah sama awak. Hidungnya mancung, orangnya rada tinggi, pakai gamis, dilihatnya juga enak. Pakai gamis sudah orangnya hidungnya pesek. Orangnya ke atas kurang, ke bawah kurang, pakai ditinggiin gamisnya. Mana jegeng banget. Kemarin lebaran saya dupakin tuh ya. Gua kata pakai gamis yang beneran apa lu? Orang Arab juga yang Wahabi gak kayak lu. Arab belum tahu pakai gamis, sorangannya jauh dan redeng banget pakai gamis. Kan kita jadi sewot ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, kan nggak boleh pakai gamis, boleh tapi yang pantas. Kalau pantas kan sedep dilihatnya ya. Ya jadi ustaz juga ya sedep, nggak pakai sorban, nggak pakai apa, kayak saya begini kan sedep aja dilihatnya. Ya ketimbang Haji Dahlan mah ya mendingan saya. Nah, ketua masjid, ketua musola bagaimana dia mampu memimpin musola, memimpin masjid, yang masjid dan musola ini adalah dulu wakafnya kakek nenek moyang kita. Bener apa benar? Ini An-Nur udah lama berdirinya. Wakaf orang sini. Tinggal ngerawatin doang. Rawatin yang benar. Boleh bangun capek-capek, panitianya 3 papan bor. Ini kadang-kadang bisa bikin doang, ngerawatinnya kagak bisa. Gua enak banget begitu orang kampung. Ini musola udah cakep, ayo pakai ibadah. Jangan ampe ini masjid, ini musola, ntar diambil orang. Halo? Bagian lah gua kata begitu ya. Ada nggak masjid yang diambil orang? Ada kebun jeruk 2 itu. No depan sono no. Yang itu dulu punya babanya, punya engkongnya. Generasinya kagak ada. Itu orang datang dah tuh. Ini udah lu mah gak usah ngurusin musola, gue bagi duit aja sono kita ke mall. Makan ikan cere di Cisauk. Kawin lagi, diambil orang masjidnya. Kalau diambil orang sama kita mendingan Pak. Bayangnya lain, bayangnya gak pakai wiridan. Jenggotnya segini-segini nih. Cuma gak pakai wiridan kayak orang budak, bayang. Tuh. Baik nih. Alhamdulillah saya diundang, saya ingetin saudara-saudara saya nih. Ya, jangan sampai ditinggal di masjid. Dia emang lagi ngarah aja ngindik-ngindikin masjid musola yang kagak keurusan di Jakarta.
Tahu diindik-indikin. Kayak mau nangkep ayam. Diintai dulu, habis diintai baru diindik-indikin kan. Nah sekarang memang kagak hidup ngomong begitu, orang kebanyakan makan mie gacoan. Pulang bukan berkat, Jakarta makanan primitif, sialan banget bocah sekarang. Bebek nih masjid, jagain. Diambil orang. Ada yang masjid juga kagak keurusan. Boleh babanya, boleh engkongnya, tanah yang cicitnya, ya, kumpinya. Akhirnya apa? Dibangun sama orang lain. Habis 8 miliar, cakep tuh. Bayangnya beda lagi aja. Kita di Betawi sebayang mau begini doang. Pak Mulyadi juga sama ini, camat lurah sama kita. Bayang. Kalau dia meregeng-regeng. Nih ngasal begitu berarti beda tuh. Yang kalau berdiri lega banget, lega begitu. Yang kelingking kita jauh-udah aja. Kalau lagi cantengan bakal main gedigan itu. Ini musolanya udah segini jangan pakai jauh-jauh udah. Ini kan emang udah cakep banget ini ya Allah. Karpetnya baru lagi ya. Di rumah mah kita nggak punya karpet yang kayak begini. Mana AC-nya sentral habis acara ntar kita pada makan bareng tertiduran aja angguran sini ya. Masya Allah iya enak. Subuh udah baru pulang enak banget ini. Emang kurang bagaimana bersyukur kita rawatin. Akhirnya bang sadar tuh masyarakat. Udah diganti tuh bangunan minta diganti 8 miliar. Gak apa-apa saya angkat kaki dari sini. Tapi ganti dulu duit saya 8 miliar. Emang di mana ada orang bangun masjid minta diganti duitnya. Kejadian nih di Jakarta Barat. Bye-bye. Kalau udah sembayangnya begitu tuh, tadi tuh rada lain, kagak wiridan. Yang dia mah tahiyat aja tuh tasahud begini aja jemaah. Coba kalau Betawi yang rada-rada Jakarta main cutik aja angguran sama gua lo. Iya ada begitu. Ya kita memang begini dah bang, emang engkong kita baba kita kan bangnya begini ya. Lu jangan lagu-lagu jangan pakai berubah-ubah. Menghebatan mana kita mau baba kita. Ya hebatan baba. Kalau kagak ada baba mah kagak ada kita. Bener gak begitu ya? Kagak ada engkong, kagak ada baba, lah gak mungkin ada kita. Kita juga yang sekarang termasuk Haji Dahlan nama saya. Sama nih Haji Mahfud juga. Kalau kagak dibagi tanah sama rumah mah dari babanya ya. Beli mah belum bisa ya. Kalau jual mah pinter ya. Gua kata aja dah begitu. Sebab dia tuh dibilangin begitu, dibilangin Pak. Babanya meninggal kagak boleh ditahlilin. Dikuburin kagak boleh ditalkinin. Haul kagak boleh. Ziarah kubur kagak boleh. Lah saya mengkelap. Adanya bawah lu. Rumah yang lu tempatin sama kontrakan-kontrakan itu dari bawah lu. Mengapa jadi lu ngerasa paling pintar baba lu geblek. Baba lu kagak ziarahin, baba lu kagak haulin. Ya? Kalau baba lu bisa bangun lagi dicekek mati lu. Lah emang kita ngedein anak buat apa? Buat doain kalau kita udah mati. Bener apa bener? Lah ya kata mana dalil. Nanti kalau ketemu dalil gue colok ke mata lu. Emang lu kata gue udah goblok banget apa? Yang namanya orang udah meninggal putus semua kecuali 3. Ilmu manfaat, sedekah jariyah, anak yang yang doain buat babanya. Lu ngaji itu. Lu ngajinya kagak terus sih. Doa anak yang soleh doain buat baba lu. Lu kagak doain buat baba lu jadi anak durhaka lu. Ngikutin orang mana-mana. Tuh Arab tuh yang di TV sama di radio tuh Arab. Galang ngaji sama orang Arab yang kagak ketahuan juntrungannya. Ngajarin durhaka tuh sama baba kita. Kita kagak boleh ziarah, kagak boleh ngapa. Kita mah punya anak kalau kita gedein kita boleh capek ngurusin dia.
Udah gede kita kagak didoain lah. Mendingan kita pencet biar jam mampus sekali ya. Bye-bye Pak, ini bener ini. Makanya nih musolanya udah bagus, pimpinannya kudu adil, kudu apik, kudu bisa mimpin nih di musola. Ya ada pun orang makan emang ada aja, ada emang Betawi makan selagu-lagunya. Kalau gua kata jangan begini, ini dongan sih begini. Ngomong doang, nyumbang mah kagak. Bisa banget protes, ngeluarin duit mah kagak. Tapi bukan di sini nih lagi cerita. Memang ada aja di Jakarta begitu. Bapak-bapak, saudara-saudara, ayo. Nih pimpinannya, pimpinan masjid, pimpinan musola, ayo. Nah habis itu apanya? Idaroh. Idaroh itu apa? Manajemennya. Kalau kata orang sekarang. Ya kotak amalnya di samping jagain biar tertib. Saya bukan ngajarin, ini banyak kejadian. Turu-turu jia, hitung tuh kotak habis Jumat. Masjid. Tapi laporan kagak. Anu kagak. Giliran ditanya marahan dia. Ini yang bahaya ini. Ngitung kotak amal aja turu-turu. Laporan kagak apa kagak. Ini yang ini nih akibatnya nanti tuh masjid maju kagak, mundur kagak. Kalau ibarat ngerebus ubi stella tuh, ubi mantang, ini bisa mateng kagak, mentah juga kagak. Yang kalau dimakan kentut mulu itu ya. Ini kejadian Pak, udah. Insya Allah masjid. Ya pengalaman banget sih kagak, udah sering banget saya nanganin begini nih. Iya masjid yang hitung kotak turu-turu jia, khotib turu-turu jia. Mana orang luar khotib baginya 200 doang, dikit banget dikit. Tapi duit banyak ya kagak laporin, itu penyakitnya begitu. Ya Allah, ayo manajemennya ya namanya musola, namanya masjid, manajemennya didandanin tuh ya. Kemudian riaya diramein, ada apa namanya imarah, idarah, riaya, syiarnya syiar. Saya ngelihat masuk bukan hanya saya terkesima dengan cakepnya ini musola. Ini saya lihat orangnya Pak Camat, mohon maaf, ini bangsa saya semua ini. Iya ini bangsa kita semua ini romannya asli semua ini. Mukanya sama saya. Ya, yang bangsa sayur asem semua ini. Betawi hebat banget sayur asem dimakan. Kue Bugis orang mana-mana kuenya dimakan. Pisang Ambon, Ambonnya ditelen. Memang kurang bagaimana sakti orang Betawi ya. Kue Bugis, pisang Ambon, sayur asem aja masih diuyup. Sayur asem diuyup. Kagak nggak mules nggak, makanya tengari-ngari di pinggiran pintu. Ilah, suapnya suap dakom. Ini bangsa suap dakom semua ini. Ya orang mana sama saya. Tapi mau tidak mau Pak, sekarang dunianya sudah seperti ini, kita harus berubah. Nih musola udah cakep, jangan sampai juga nyari imam susah. Imamnya nih, ini kadang-kadang sekolah mulu, sekolah ngaji be ogah, ngaji. Dulu kita digalakin banget sama orang tua, kan kita ini udah 3 kali digalakin. Dulu nya baba kita galak apa kagak? Hei, orang tua kita dulu galak apa kagak? Lu kagak bantuin kerja, gua kagak bagi nasi, lu setengah mampus kita takutnya. Bener begitu. Orang tua makin banyak sawahnya, makin lega kebunnya, makin capek kita. Ayo, galak banget. Sekolah, sore madrasah, bis madrasah ngaji. Tuh orang tua udah galak. Guru zaman dulu galak apa kagak? Guru sekolah galak. Nih
Kalau panjangan dikit, wah habis digedik sama garisan. Pulang kita ngadu sama orang tua, di alam apa kagak? Lu nyeng bangor segala guru lu disalahin, gua tambahin mari. Orang sekarang mau pada PA, anak makannya mie gacoan, seblak, emaknya babanya nasi goreng gila. Rawon setan, ini bisa jadi anaknya PA Pak, bener gak begitu? Makan di luar, buang airnya di dalam, kan goblok ya. Zaman kita makannya di dalam, buang airnya itu baru bener. Makanya ini nih, iya ini sisa-sisa dulu ini. Baba galak, nyak galak, guru ngaji galak, pusek apalagi guru ngaji. Tibang nontonnya layar tancep doang Pak Camat dulu. Kalau kereknya gambarnya hitam tuh berarti itu film mabak tuh. Kita udah ngintipnya dari sore. Filmnya anu ilahi lo ada pelatnya, udah rame banget udah. Tapi guru ngaji ada film, dia tahu ini muridnya bakalan pada nonton film, dia kagak keluarin kita. Udah pada loyoh baru dikeluarin, ya kagak jadi nonton film tuh. Dulu udahnya orang tua galak, guru ngaji, guru sekolah galak. Sekarang kita digalakin sama bini nih yang ketiga nih. Ini biar gede banget badannya kayak anuan nih, ya kalau sama bini makan kita emang apa jadi, takut kita jadi pada goblok ya. Tuh orang wadon kecit banget, ngapa jadi kita takut. Subuh-subuh pulang dari musola, gerimis, hujan, kan yang enak mau pulang ngopi tuh ya. Woi seduhin gua kopi, usek bini nyaut aja, baba lu ngopi mulu ntar gua seduh sama pala-palanya. Gasnya habis. Di musola jadi imam sampai rumah bawa gas. Galonnya habis, galon kere kanan. Temen yang ngeledekin, "Woi, mau kemana? Subuh-subuh masih gelap. Jam-jam aja lu, gua lagi diseksa sama bini gua." Yang atu ngomong lagi, "Luy mau kemana?" "Madura." Jauh. Madura aja kalau buka warung kan 26 jam jemaah. Enggak tutup Madura. Betawi branding sama Madura. Ya. Tange. Busek Madura mah 24 jam. Betawi bedug subuh gerimis-gerimis kagak bakalan aja buka. Gue budakan amat siapa yang mau belanja hari gini. Jepules saja. Pagi-pagi aja bangun udah ada terang-terangan dikit. Ya Indomie sekalinya seduh 2 rokoknya. Makanya kalau Betawi branding sama Madura, ya warung kagak ada tai-tainya udah. Inilah. Nah ini anak-anak kita suruh ngaji nih. Ini musola udah cakep kayak begini, ntar nyari imamnya celingukan lagi. Menggerib lah kalau isya, zohor, asar, subuh, mendingan waktunya panjangan lah. Kalau maghrib lagi belum covid sih ada 5. Covid mati 3, tinggal 2 tuh imam. Yang meng-mengan banget, ntar pilek, ntar rampeng, ntar bengek. Atu dikit nih masih gagaan, mancing mulu imam. Gak ngapa-ngapain kerja, kontrakan yang banyak, imam pergi mancing mulu sampai gledek imam. Kalau udah mau maghrib pulang, kemacetan maghrib ajan udah lama banget nggak ada yang berani komat. Akhirnya ngimamin main dorong-dorongan. Lu apa ngimamin? Gua belum tahu. Lu ya apalagi gua. Gua jangan lagi lu suruh, lu kagak suruh, gua pulang nih. Lalu nggak mengambek lu gede amat, ini menggerib. Kalau johor sama asar gua berani kagak berbunyi.
Kalau maghrib waktu goblok gue ya gue. Kata aki-aki di belakang nyaut aja. Udah emang imamnya kagak bayang perek aja dulu. Perek bayang. Suruh ngaji anak. Jangan pada tawa mulu. Jangan main HP mulu siang malam sore pagi. Anak dipiara aja dalam rumah. Pakai wifi nggak pakai paketan. Lentang tengurepen diakom. Agak banyak kagak banyak main HP mulu. Ah ini musola lo kantar imamnya kagak ada. Kalinya baca Quran mengrada ribet juga. Ya Betawi kalau kagak bener ngajinya innal lajina. Ya ayuhal lajina jolimin bijolimin. Orang kebanyakan makan jengkol. Betawi yang bener ngaji Quran. Anak-anak kita suruh ngaji. Yang ajan bagus, yang imam cakep. Ya musolanya udah cakep. Masa imamnya aki-aki mulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mah tahun 70. Bismillahirrahmanirrahim. Imamnya aki-aki, ajannya aki-aki juga. Ya Allah. Yang di rumah Jakarta kayak kapal nebak. Ayo sembahyang ini benar. Rawatin masjid kita udah cakep begini. Saya girang. Masih semua orang kita masih ngerawatin masjid musola. Nih tinggal segini nih Jakarta. Ini tinggal dia doang nih yang udah digibrigin, udah diayakin. Kalau kagak ada yang begini-begini Pak Camat nih kebon jeruk ya udah kiamat. Iya, untung aja masih ada yang begini-begini nih. Iya. Lah, Jakarta kan kotanya metropolitan, kosmopolitan. Antara sejadah sama haram jadah tipis banget bedanya. Ini di sini rada bener coba belah sonoan. Ayo. Wah Pak, bener nih masih ada yang begini, masih rame musola, masjid masih rame, tahlilan masih rame, orang maulid masih rame. Kita kan ngelihat maulid itu bagaimana petasannya. Tadi rame banget tuh petasan sama kembang api. Belinya berapa duit itu aja? Kan di Betawi mah petasan kembang api sama kiai bisa banghalan petasan. Ilah ora caya kalau kita bilangin. Karangtengah saya diundang sono temen. Nih lu katanya buat anuan aja, buat beli bensin doang. Lu kata tadi beli petasan ke Parung 3 juta. Lah gue ngapa jadi buat bensin doang? Gue sama petasan mahalan petasan. Betawi lagunya. Ya tapi mau diapain lagi dongan ya? Emang udah begini lagunya. Jangan heran Pak Camat kalau mau Betawi emang udah selagu lagunya. Iya, lebaran kagak habis-habis. Ayo aja muter. Uli sampai pada keras. Muter aja tuh uli. Dari Pejuangan ke Meruya, dari Meruya ke Doya, balik lagi. Ini uli gua ini. Orang udah sampai mana tuh masih lebaran aja. Masya Allah. Lebaran kagak berhenti. Kagak ada orang kayak Betawi lebaran lama banget. Jadi dari pulang kampung aja udah balik lagi. Kita masih lebaran aja lebaran. La ilaha illallah Betawi sih. Emang di aru-aru kena? Kagak. Kalah. Jangan lagi kalah, seri aja oga. Dia pergi kerja kita ngopi. Dia istirahat kita masih ngopi. Dia pulang masih ngopi aja. Oh aku ya gumun pe wong Betawi ki ya kopi ae. Aku bolak-balik ping telu ki Betawi nek sing ngopi ae. Betawinya rada ngerti begitu. Gala gua waru-waru gua mah Betawi ya. Mengeluh kedungsakan. Gua mah enggak pantas kedungsakan.
Masya Allah ya. Jadi hal-hal yang kayak begini nih buat kemakmuran, ya buat jagain dan bagus. Masih ada kita nih etnis yang kayak begini Pak. Betawi mah duit dikit haji, dikit umroh. Tuh, anak udah rapi umroh, udah rapi haji. Ya kalau kedeker pengen kawin lagi mah pantas begitu. Itu juga kalau tenaganya masih ada. Ya sekarang mah kita bukannya ogah, tenaganya udah loyo. Bab lagu-lagunya udah rada tua begitu ya. Itu loh bapak-bapak, saudara-saudara. Jadi rawatin ini musola, punya kakek nenek moyang kita yang mewakafkan. Dari kepemimpinannya, manajemennya ramein, insya Allah kayaknya An-Nur ini ya lihat dari orang-orangnya jamaahnya, saya yakin musola An-Nur ini akan sesuai dan berjalan dengan baik ya. Udah jangan lama-lama ngomongnya, itu romannya aja ini enak apa kagak ini weh. Ya itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, jangan sampai malam-malam juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Mau'izatul Hasanah yang disampaikan oleh guru kita, Tuan Guru yang mulia Mu'alim Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Shaheh, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia masa khidmat 2025-2030, 2026 sampai 2030. Insyaallah mudah-mudahan di bawah kepemimpinan dan nahkoda beliau MUI Jakarta Barat makin maju. Jakarta Barat makin aman dan Jakarta khususnya makin jaya. Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur. Untuk selanjutnya sambil beliau istirahat dulu sebentar sejenak, panitia siapkan untuk pemotongan pita. Nanti kita minta Tuan Guru Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Abdurrahman Shaheh untuk memotong pita. Nanti jamaah kasih jalan di sana. Nanti didampingi Pak Camat, Pak Sekcam, Pak Lurah, Pak Kasipem dan juga Ketua DKM Musola Nur, Bapak Kiai Haji Ustadz Haji Satiri bin Kiai Haji Musonib, atau yang mewakili Ustadz Haji Makmun, Bapak RW, panitia pembangunan dan juga hadirin nanti menyaksikan pemotongan pita sebagai tanda bahwa resmi ini dibuka. Tadinya mau beli plakat itu buat tanda tangan Kiai. Ini seminggu persiapannya ya kayak begini. Ini alhamdulillah nih ya udah jalan. Ya dapat kayak lu bilang terpengkang-pengkang kita gitu. Tapi hasilnya luar biasa ini. Dia aja masuk ke masjid kaget. Luar biasa, Betawi dilawan kata beliau. Ya enggak? Betawi ya. Dan mari kita saksikan udah bagaimana panitia. Udah siap? Oke, baik. Mohon izin. Silakan. Guntingnya siapin, Pak Camat, Pak Sekjam, Pak Lurah, Pak Kasbem, silakan. Pak RW, oke. Lihat sini Kiai. Lihat sini. Oke. Lihat sini. Maaf. Ya. Ya. Baik. Di mana? Posisinya di sini madep sana apa gimana? Dari luar. Dari luar. Oh, dari luar. Oh iya. Saya angkat dulu Kiai, maaf. Oh iya baca salawat. Oh iya, tim hadroh baca salawat ya. Baca salawat ya dia nih. Oh iya, baik. Mana Bang Haji Mamun? Ke kanda sini. Mana ini? Nih ke kanda. Kiai mau nanti setelah potong pita doain sekalian ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Musalla An-Nur diresmikan dengan memohon ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Takbir. Hadrah. Salawat. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام ولا تعذلوني فعاذني حرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام ولا تعذلوني فعاذني حرام. تعلم بكايا ونوح يا حمام تعلم بكايا ونوح يا حمام وخذ عن شجوني دروس الغرام وخذ عن شجوني دروس الغرام. دعوني أناجي حبيبي ولا تعذلوني فعاذني حرام ولا تعذلوني فعاذني حرام. Alhamdulillah, demikian pemotongan pita sebagai tanda resmi ya musolah udah resmi dibuka. Padahal mah sholatinnya dari kemarin ya udah kita udah sholatin, tapi resmi yang dibukanya sekarang udah didoain sama Kiai, mudah-mudahan makin barokah, amin. Terus selanjutnya sebagai ungkapan syukur motong tumpeng ini Bang Masri, gimana ini motongnya? Kiai yang motong ya, nanti diberikan ya. Oke. Pak RW, ayo piring lagi. Nanti panitia yang lainnya maka apa kebulinya disiapin, siap-siap. Bapak-bapak bikin posisi berempat. Ya posisi sempat ya. Siap-siap ya, bikin lagi kayak tadi posisi berempat, nasi kebulinya disiapin. Untuk selanjutnya silakan Kiai. RW mana RW dipanggil? Ustadz Abdul Hamid panggil nih. Aduh.
Bang Haji Mamunan nah, sini dipanggil nih. Mas tumpang Bang Haji. Ada? Bang Haji Mamun nah, panggil Kiai nih. Nah, Bang Haji Mamun sini. Bang Haji, Bang Haji. Untuk selanjutnya untuk doa penutup kami mohonkan kepada, karena barusan alhamdulillah sebagai doa penutup kita dengarkan nanti pengajian yang akan disampaikan oleh kita Ustaz Nurjaman walaupun satu ayat ya biar barokah ya. Baik, pada guru kita Bapak Ustadz Haji Nurjaman Sehli kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Nur Zaman Sahili SAG MPD yang telah membacakan kalam ilahinya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan bagi kita yang mendengarkan mendapatkan pahala, begitu pula bagi yang membaca. Untuk mengakhiri acara kita, kami mohon untuk doa penutup pada Al-Ustadz Haji Abdul Karim mewakili dari DKM Masjid Jami Baitul Atiqin untuk doa penutupnya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim, wa'afuna ya karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salim dinana wa salim amwalana wa salim auladana wa salim i'tiqadana wa salim ma'rifatana wa salim qulubana wa salimil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min afatid dunya wa zabil akhirah dawahum biha subhanakallahumma wa tahiyatum biha salam wa akhiru dawahum alhamdulillah rabbil alamin. Kubul. Demikianlah acara halal bihalal dan peresmian mushola An-Nur baru saja kita selesaikan tepat jam 10:30 lewat 10 menit. Acara berakhir dan kami undur diri. Saya sebagai pembawa acara mohon undur diri, mohon maaf apabila ada tutur-pinutur yang lantur atau tata bahasa yang kurang tertata, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawana bi habibi. Allah salli wa sallim wa barik alaih. Ammal ana Surur
عم الأنام نوالا قد ترقى في حسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا لاحظته العيون في مجدلاته بشرا كاملا يزيح الضلال يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. pakai musola An-Nur. Wah nih ketua panitia.
diinfoin tuh besok turun genteng tuh besok. Musiknya musik Sunda. Udah, lihat sini, ronda kedua nih, ronda kedua. Ayo, ayo, di sini, ronda kedua nih, mantap, udah. Besok pagi pokoknya datang lagi ya. Oke, siap. Nah, gak ada lawan dah bocil-bocilnya nih. Bisa